کۆمبۆنە چاوەڕێکریە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ و سەرۆکی کوریا باکوور کیم جۆنگ ئۆنگ بەرەو ئاراستەکە دروست دەچە. جێگرێ سەرۆکی کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دەسەڵاتە کوریا باکوور کیم یۆنگ چۆل یەکەم کاربدەستێ بلندە لە دەمێ 18 ساڵاندا سەردانە ئەمریکا بکرد. ئەvە جارەسیە دیگەل وەزیرێ دەربەیە ئەمریکا مایک پامپێیۆ کۆم بت ئەوێ گوتی پێشڤەچوونên باش لەسەر مژارە کۆمبوونا بلند تێنەکردن. Vice Chairman Kim Young-chol is now planning to travel to Washington. جێگیری سەرۆکی کیم یۆنگ چۆل نەها نەخشە هەیە سەردانە واشنتنێژی بکە بۆ ڕادەستکردنا پەیامەکێ ji سەرۆک کیم جۆنگ ئۆن. کومبوونا بلند یا چاوەڕێگیری دەرفەتێکا دیروکیە بۆ هەردوو سەرۆکان سەردەمەک نوێژ بۆ ئاشتی و ئەولەهی دەست پێ بکەن. لە ئالیەکەدی کاربدەستên ئەمریکا دەبێژن ئەو بهیڤیا پێگریەکە مکمن ji Kurya Bakur bû pêkînana kombûna bilind. Lê Serok Trump derfetên pêşveçûneka lezgîn derbarê dezberdana Kurya Bakur ji çekê xwe yê navokî dûrxist û got renge vê pirsê pêdivî be pitir ji kombûnekê bitin bû gihiştin birêkeftina nehêlana çekê navokî. Lê şarezayên siyaseta derve hojdariya hebûna astengan didin. You still have to do the hard verification work. Divê hêşa tu dest bi lêkolînê zehmet bike û divê ew dest ji çek û bingehên navokî berdin û qebara uranyum û plutonyuma zaxkirî bête diyarkirin. Hevdem digel pêşveçûnên li Washington tênekirin li herêma bêçek di navbera her du Kurya da danostandin li ser astekî dîplomasiya bilind têne encam dan. Wezîrê Karûbarê Yekgirtinê yê Kurya Başûr dibêjit kombûn bi merema bicihkirina rêkeftina di navbera serokê Kurya Bakur û Başûr e. Ez bawer nakim çi kêşeyeke neyê çareserkirin eger em li ser binemaya baweriyê û rêzgirtinê kar bikin. Li demaşandên cuda li Singapur amadekariyan bû kombûna Trump Kemp ya çaverêkirî dikin, Wezîrê Berevaniya Amerîka digel serok Wezîrê Singapur kom dibit piştî seredana Viyetnamê kirî bۆ piştrast-kirina pêgiriya Amerîka bi ewlehiya welatên Başûrê Rojhilata Asya. Şareza bawer dikin çaverê dêtekirin Kurya Bakur dest ji çekê xwe yê navokî berdit, beramber destkeftiyên aborî û misûgeriyên ewlehiyê ji Amerîka.